نرمال كنيام بيا كمال كنور أونلاين تي في شانل تكون كلير مجديد مبكون لينغواسمه ري لير كنا ما تكون كلير دانغرو تبانا لين بانا جو دانا شالا دا كون شورا لي كتا دانا شكن بور بيج كنا كيب كجا كنا جيكمير so mitemba lad yo baje kulat ka kore nyok shika right back manan le rode rei wi ka fangak ala kume donkir me yadit ala shika kantin dang jok chiken yan mai kandial jen nasser ka fangak anono ka mayom kan witen kokien so en me report banaling report mo gor liang along ko tin kon lar ko rei dwarana tame shika ko gwazdiana lo shi poinen kir ma yadit kana ne ka tilan wore shi kana kullat kalar lat shangna mental kor mi jikona terten ne shana mandanan lat kana gwad me shana jalling kenyam ba kon ngara dungde wuri shala shora le ba kulben ba kulenyo orai ka koran chan jalling kel. Yesterday it was you see Nasser was controlled before it was on you control Nasser and Wulang in April, and then yesterday our forces decided to cross and then to control the border. See, so now we are in full control of border with Ethiopia now, inside of the eastern side of Nasser. Gua dia je sha jo mo sha jeling ba mandian ba nyok mangara je anjo ba ngara ni kwi fangak ba kula nyok ro ba ye latin ko ni kan galat gwa same chan jo ma chan nyok leng nyok. Yep, we have been hearing some clashes along the Nile River area of Fangak. You know that area of Fangak is a jungle state. This is where there are some clashes here in Ata in a place called Diel. And even Fangak itself. But the detail, I think, is a jungle state governor can clear. Shit keme shaling o gwasame chana jego to kamandan le roda. Ka jo dana shala da kwang shora le gwasame. Kwang shora le jaram dana la governor ki kwara dana in cap Apenal state. Jen ramana ya kwanye kirma yadi ko banwer ba ka bada kujame ka Nasser kan ulang ka banwer ba ga nyako da kuje ko jonglei ko anfanga tega jonglei ka teka Apenal so man lero da jene men chalat jene ka shankaro she SSPDF she can full control ki shiga Nasser kan yana kaf keliu border wona ki Ethiopia keliu gwade dane cha kaf why army lat kenen oy Nasser keb why army ka shieng na jan kanware dob dan de gula keb ko jamo gaye na mi makap ka dio je wi yara dio jende la do sha ja keb shur god yala todi kan gabno ko pai kan dial eno to gan dial ka dor nuare so dor why army shi dor SSPDF anyok bendien kan de kontila SSPDF teram shi kinyen ka ja ko la kana doyne me ni al teram shi koren cheter kin me shaling ano shige nyen ke Norway mi Norway mi tele mi shikan lel keje la kana Norway la kana goyni kala na woni rodiel manar lek jok no me chalat gwas me shora le jene shi kan border border South Sudan ken Ethiopia ken control payam ne ke dial shirke jigmir shirke bure biay no jene kan dial shaka control SSPDF no jene tema murai kona Nasser ton keliu ajen gwada dana ya kef keliu kume SSPDF keliu ala border rekedial ajen gwada dana shingo da tema man dong ba nyoko makaf ke je murai kona tema chukang shora le shajala no border waka akubo mane akubo ken Nasser ajen mogor jen no ba joko fight SSPDF me dan timla lat kan tele de SSPDF mishimen waka ka akubo balantama kana bukawa lo bikan ta danan janna ga je bikan ngok ala kuma kirma yadi yarana nuare ajana goro be kan kantin nuare dial be ga yi control kan dial so na me millet kan tama me kala gwada me kan ne Kwang stated that troops from Nasser town captured the last remaining village along the border, cutting off supply route from Ethiopia to Akobe and Nasser. Ala
men de jen ke Ethiopia ke mete mede nan ka kobo chicken ngok lo tema tele mede nan ke Ethiopia ka tel mede non ka kobo zo chicken do mo ke lu chicken ngok kan tema agenda na lat kene so we can no midi de lon ko shike burbe gene kep so kuje mo chicken area dung border South Sudan gen Ethiopia ke lu ken chicken kep ke lu na me mi chicken lat but quick ken mandana be kemen beben ko gwasen be ke jejen bor ken gwado wona ka ruelen tam ke bana ko tot ko gomi la te ke piu torbiyele kenten la beneken ke by the way tel ne di nyen ke shema ya lari na won la ben torbiyele bi kan doy ni maj bang doy ken ke gwado dan na tan 2 year bana yu potine dial yu shu quick ken dial ke bure be so men gor ken long report ko kan la no chine gwad mi chine ke jen jowdan gor ken anyok cha chol cha nyok thiech ko medong te ne te ka bot you know ajene te ram te ka bot ajene SSPDF te ka bot ke ji waya me batel ka pola Nuer waya me te am cha mu ka bot ka panken ba kan SSPDF te am cha mu ka bot ka jodan chilat gwata me of course tele report mi cha no nge jen bor me am ka bot chir me lari tele kor mi jetok ne ti cha gwin yore do beneken ko ken jelgan ke helicopter ka jelgan ka torbiyele ka meti dit so chi kor mi ya kul ya pinka na ken ngoy ken jabet lo ngoy ken jagwa dan wu ka longten bu chu station ten no ka lo ka ke nyale na me ajo mi kwen and find the governor ke kwangshorale no cha nyok right gwaz menena ajani anyok security situation man talk antama ajani kon chine gwaz mkeli wala na river keli ajani dungdien mana dien cha nyok la da kwi fangak county murai kon antama ala fangak tere kormidit fangak chaja mangne tiang kuma SSPDF gwele force rapid support force ala de ni Sudan ke keneri shalke Uganda netine la Uganda defense force chicken fangak chicken mangne tiang netiang ko kore dana jito ken ji fangak ni kon la Nuer tongomi chigurian ganko chicken gorono de SSPDF de kan were weke de ka barare pine men dangna long ka ren yal konen boko waren yal dang wan te boken dial gon ken dial ren yal wan te boko Nuer ka fangak beje long kapum kormo jito ko long wa shala diel man kan kula ngai gwada me Chela Roto SSPDF is now in full control of the border. Dear in the border, dung a panel, me Becca Nasser, Shimo Kujimio, ka kobo. And sorry, ka ngade, ya ka fangak Kujimi, a kobo dong, we can kuloten, but more ken kanutin. Ko can't in the alco tin chacholo stal gendial, can't ba urika ken gendial, ka joran chalat. Genetum korming or a canning at kordan to a fangak, but man to a fangak, kor detail long. She kortot. Ken ne tin kon la shimane kon ga cha ko woine ke ko bokana let ken shilling medit men ngay nen go kirma yadi ma goro de no de ken de don wer ke lu de jedak jen ta dan tikitin so jo me jen dana gore de nywa yekel ka ta dan ci koro me ci rolat ke je ngode wane won yamba ko quick kon run no ngubu to ko ne no ri cha ya joyen chan ke lo bigen jo bet no tele Nuer mi yana joj but kor to ofan ga kor pan man te na se tele kor mi chater so fan ga je ndong to kor mi tete no ko ne ti te adu ken deng fon wine fon dore ne de kon la Nuer ala fan ga ke le gor ko no be ken ke ko jen goda na cha kwa kuma dial jen goda na cha ga deten jen joda na gor no de nyaga yekel ane ban je wunda dien bi ataka mal bye bye